Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate magazin Pozitiv. Želeći da mladima približimo pozitivne uzore, posetili smo udruženje Milutin Milanković iz Beograda. O velikanu srpske, ali i svetske nauke govorit će nam magistar Slavko Maksimović, predsjednik udruženja Milutin Milanković, koji je već godinama neguje uspomenu na našeg velikana. Udruženje Milutin Milanković, čiji ste vi predsjednik, postalo je kultno mesto mladih iz čitave Srbije. Mnogobrojne manifestacije, izdavačka delatnost, videoprodukcija, druženje sa mladima doprinijeli su da ime našeg velikog naučnika Milutina Milankovića dan danas živi. Koliko mladi znaju o Milutinu Milankoviću, našem velikom naučniku i stvaraocu? Udruženje Milutin Milanković osnovano je sa zadatkom i ciljem da afirmiše lik i delo poznatog srpskog svetskog naučnika Milutina Milankovića. Razlog tome što je Milutin Milanković velikan svetske nauke koji je zadužio svetsku civilizaciju svojim naučnim radovima i drugim delatnostima, bio dugo vremena u svetu zapostavljen, a u srpskom narodu i zapostavljen i skoro zaboravljen. Dok ga je svet na vreme otkrio i priznao, dotle u našem narodu još dugo vremena je trebalo da dođe do toga da srpski narod shvati kakvu veličinu u nauci je izrodio. Mi smo udruženje osnovano pre više od 10 godina. 10 godina ima punog rada. Iza nama su značajni zadaci. Obavili smo veliki posao. Mi sa ponosom kažemo da smo Milutina Milankovića ponovo vratili u krilo srpskog naroda. Iza nas stoji ogroman rad na sakupljanju i obradi dokumentacije o Milutinu Milankoviću. Pošto u Srbiji nema muzeja, nema arhiva posvećenih Milankoviću, njegova dokumentacija je rasuta po muzejima, arhivama u Evropi, u mestima u kojima je živeo i radio. Mi smo prikupili ogroman deo te dokumentacije, digitalizovali, obradili i stavili na raspolaganje svima onome koji žele da izučavaju lik i delo Milutina Milankovića. Inače, mi smo tu dokumentaciju pretočili u 15-ak knjiga, popularnih i naučnih i stručnih knjiga, 10-ak filmova različitih trajanja i namene. Ovu izložbu koju vidite ovde, koja je do sada prikazana u 50 mesta kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i nekim zemljama van Srbije. Organizovali smo 6 naučno-stručnih skupova posvećeni liku i delu Milutina Milankovića, koji su posebno želim da naglasim, skupove posvećene njegovoj građevinskoj delatnosti, zatim klimatskim promjenama i pitanju kalendara. Mi smo isto također posebnu pažnju posvetili trajnom obeležavanju lika i dela Milutina Milankovića. Davali smo inicijative da se ulice, trgovi, bulevari u gradovima nazivaju tim imenom, institucije, škole. Tako mi danas imamo samo u Beogradu bulevar Milutina Milankovića, imamo park Milutina Milankovića, imamo geološku i hidrometeorološku školu koja nosi ime Milutin Milanković, jedan školski centar također privatni koji nosi ime Milutina Milankovića, zatim jednu naučnu ustanovu. I ono što je posebno, mi smo uspjeli, istina, uz veoma veliki napor, da dovedemo u situaciju da ćemo ovih dana, odnosno krajem maja, da otvorimo spomen obeležje Milutinu Milankoviću. Ono čim nismo zadovoljni, nismo uspjeli da se otvori muzej Milutina Milankovića i na tome sad veoma intenzivno radimo. Mi smo statutarno u obavezi da se posvetimo mladima. Tako naš stoji da krenu od mladih. Mi smo dugo vremena lutali. Smatrali smo na neki način kao i svi da mladi nisu zainteresovani za to. Međutim, kada smo našli način i metod da im priđemo, vidimo da to nije tako. Mi smo imali nekoliko izuzetno velikih manifestacija posvećenih Milankoviću. Recimo, prošle godine smo održali Dane Milutina Milankovića na Zvezdari, gdje smo zajedno sa opštinom Zvezdara i sa jednom izraelskom firmom koja je vlasnik parka na Zvezdari prikupili oko 10.000 posjetioca, od koga su sigurno nekoliko hiljada bili đaci, učenici srednjih i osnovnih škola, zatim predškolske dece. Kad smo im pružili program, radionice, predavanja, filmske predstave, vidimo da postoji ogromno interesovanje. Sličnu akciju imali smo i u Zrenjaninu.
Međutim, veliki broj akcija smo organizovali ovdje, recimo ja da kažem sa ponosom, da smo jednu akciju, jedan projekt koji smo nazvali Srpski velikani pišu ćirilicom, organizovali radionicu lijepog pisanja, odnosno kaligrafije, gdje smo imali od predškolsku decu do studenata koji su pokazali izuzetno razumevanje za tu akciju, jer su oni učeći lijepo pisanje, pišući citate Milutina Milankovića, saznali veoma mnogo o Milutinu Milankoviću. Dalje ono što sa ponosom da kažem da je ovdje kod nas radi škola astronomije. Sem toga, svi ovi učenici, studenti koji se pripremaju za takmičenja iz astrofizike se pripremaju ovdje i oni su već osvojili nekoliko nagrada međunarodnim takmičenjima. Također smo osnovali klub, dečiji klub Milutin Milanković, gdje smo nekoliko akcija. Mi smo iznenađeni koliko djecu interesuju i koliko oni pokažu znanje. Recimo, mi smo njima dali da rade modele sunčevog sistema, ledeno doba, građevinsku djelatnost. Takve stvari oni urede da smo mi iznenađeni. Prema tome, samo treba naći način, metod da im se priđe i stvoriti im uslove. Najznačajniji srpski naučnik koji je svoju karijeru proveo u Srbiji, akademik i profesor Univerziteta u Beogradu Milutin Milanković, snagom svog talenta, ali i upornim sistematskim radom, iskazao se u nizu naučnih disciplina, matematici, klimatologiji, meteorologiji, astronomiji, geologiji, geofizici, geografiji i građevinarstvu. Tvorac je vremena, ali je u svetu najpoznatiji kao autor astronomske teorije klimatskih promjena kojom je objasnio misteriju ledenih doba. Mnogo darova u jednoj ličnosti. Da li imate odgovor koji se često nameće? Mala Srbija i veliki ljudi koji su u skromnim uslovima uzrastali u gorostase naučne misli. Pa kada je u pitanju Milutin Milanković, ja moram da kažem da je to sklop prirodnih uslova, ali i uslova života i rada. Milutin Milanković potiče iz jedne veoma bogate, ugledne srpske porodice. On je inače rođen u Dalju, na obali Dunava. Njegov otac je bio veoma bogat, ali veoma napredan čovjek koji je njemu već od 5. godine počeo da ga vaspitava, uvodi ga u svet, da kažem, nauke, ili počeo od matematike. U 5. godini naučio ga šta su brojevi, kako se radi, da je on tako onda osjetio veličinu i mogućnost toga. Jednu šalu, on je u 5. godini gledao kako njegovi roditelji igraju karte, pa kad je prvi put seo za sto, pobedio ih je. Tako da se njegova majka uplašila, rekla, pa moj sin će biti kockar. Otac ne, on će biti veliki matematičar. Prema tome imao je uslova, znači imao je privatno školovanje u Dalju, zatim veoma povoljne uslove za školovanje u realnoj gimnaziji u Osijeku, jer je stanovao kod ujaka koji mu je pružio sve mogućnosti, a kada je otišao da studira u Beču, građevinu, također imao veoma uslove jer je poticao iz bogate porodice, ništa mu nije nedostajalo, ali on je pokazao izuzetan talent za sve. Znači, završio je građevinu u Beču. Prvi je doktor tehničkih nauka, Srbin, doktor tehničkih nauka. Međutim, on je toliko osjetio da mu je taj fakultet lak, da je on uz građevinu mnogo što još naučio. Prvo je jedno veoma široko obrazovanje. On je stalno posjećivao muzeje, pozorišta, opere, biblioteke, gdje on recimo uz građevinu savladao i astronomiju i nebesku mehaniku i mnoge druge oblasti. Tako da je njegova genijalnost došla do izražaja. A uz sve to, što posebno treba istaći, on je ostao normalan čovjek. On nije za razliku od velikih genija. Nije se zatvorio u sobu, samo radio, nego on koristio sve blagodeti života. Tako da je on imao velike ljubavi za vrijeme studija, zatim kratkog boravka u Beču. Kad došao u Beograd, bio je ovako šmeker, za njega su otimale se beogradske dame. Tako da on iskoristio sve lepote života. Ali je organizovanim radom i svojim prirodnim talentom sve iskazao se kroz nauku. Svi vaši naučni skupovi posvećeni Milutinu Milankoviću su izuzetno posvećeni. Vaše izložbe, manifestacije također. Kako to uspevate? Vratit ću se na mlade kojima je i posvećena ova emisija. Evo, ja moram da kažem da mi sada skoro svake nedelje imamo posjetu neke škole iz Beograda ili iz Srbije ili iz Republike Srpske. Međutim, to me prethodilo mnogo toga. Mi smo
uradili jednu knjigu koju smo nazvali Milutin Milanković, putnik kroz Vasionu i vekove, sa filmom istog naziva. Mi smo tu knjigu oštampali, naravno zahvaljujući donorom, u 6000 primjeraka. I mi smo to besplatno podelili. Znači, svim školama u Srbiji, fakultetima u Srbiji, Republici Srpskoj. Dali smo 500 knjiga za podelu dijaspori. Prema tome, te su knjige došle u školu. Sve zavisi od onoga tam nastavnika, profesora, kako se on ponio prema deci. Većina njih je to ipak uspjelo da decu uputi na Milankovića i mi sada imamo jedan veoma korektan i dobar odnos mladih prema Milankoviću. Njihovo interesovanje je za nas zapanjujuće i mi se trudimo da celokupan sad naš rad usmerimo prema njima. Da imam koliko toliko naučničkih sposobnosti pokazalo mi je to što sam, baveći se naukom, izbio na površinu i stekao glas u stranome svetu. Proživeo sam 4 decenije kao profesor univerziteta, a 3 decenije kao član Srpske akademije nauka. Živeo sam u carevini, kraljevini i u republici, kao obveznik u braku, u vojsci i u državnoj službi. Preživeo sam 2 balkanska i 2 svetska rata. Odmarao se po hapsanama, tavorio u internaciji, stenjao pod neprijateljskom okupacijom. Ceo moj život prošao je kraj velike reke. U mladosti jutrom sam gledao Dunav kako otkida komade očeve zemlje. Studentske dane u Beču proveo sam kraj njega. Sa kapetan Mišinog zdanja često sam gledao na Dunav u proleće i u jesen. U izgnanstvu, u Pešti, njime sam se tešio. Evo me pod starost, opet kraj Dunava. Punih 25 godina radio sam ja na svojoj teoriji osunčavanja. A sada kada je taj rad završen, ja više posla i nemam. Previše sam star da otpočnem rad na kakvoj novoj teoriji. A teorije takvog dometa kakvog je bila ona koju sam završio ne rastu na granama drveća. Možda će nešto iza mene i ostati. Gospodar tajni osunčavanja zemlje. Putnik kroz Vasionu i vekove. Milutin Milanković umro je u 80. godini života 12. decembra 1958. godine u svom domu u Beogradu. Sahranjen je u rodnom Dalju na obali Dunava. Milanković je umro, a da nije doživeo puno priznanje svoje teorije, dugo osporavane od jednog dela naučne javnosti. Posle niza godina odbacivanja i nepriznavanja, više od decenije nakon smrti, počinje novi život Milutina Milankovića. Kažu da naša mladost više voli IT tehnologije i da im je pažnja usmerena na samo par sekundi. Na drugoj strani, naša deca su briljantna na svetskim takmičenjima iz različitih oblasti. Šta vi mislite o tome? Pa u svakom slučaju mi to ne možemo sami da uradimo. Međutim, mi imamo jako dobru saradnju sa institucijama i naučnim, prosvetnim i institucijama iz delatnosti Milutina Milankovića. Mi imamo jako dobru saradnju sa Matematičkim fakultetom.
gdje se nalazi katedra za astronomiju, zatim sa građevinskim fakultetom, sa geografskim fakultetom, rudarsko-geološkim fakultetom. Tako da u stvari mi odatle crpimo. Predavači su profesori tih fakulteta, to su uglavnom naši članovi koji svi volonterski rade. Znači, ako se uloži određeni trud, pruži se šansa mladima, oni to iskoriste i ja bih to preporučio da i drugi tako rade. Evropsko geofizičko društvo ustanovilo je medalju Milutin Milanković 1993. godine. Ona se dodeljuje naučnicima za izuzetne zasluge u dugoperiodičnom proučavanju i modeliranju klime. Od 2003. godine ovu medalju dodeljuje Evropska unija za geonauke. Nema granica za nauku. Pa nema za nauku. To ono što sam rekao, svet Milankovića priznaje mnogo više nego mi. Nažalost, u Srbiji nema, kako sam rekao, nema muzeja, do sada nije bilo ni spomen obeležja, nema fondacije koja bi dala nagradu srpskoj deci, srpskim naučnicima, srpskim studentima. Mi smo tada pokušali sa Akademijom nauka. Akademija nauka je spremna da zajedno sa nama nađemo donator da se osnuje fondacija Milutin Milanković koja bi uvela jednu prestižnu nagradu iz oblasti nauke i uopšte iz svih delatnosti, posebnih delatnosti kojima se bavio Milutin Milanković, a to su građevina i geofizičke nauke, gdje bi nagradili i studente, dobre studente, i đake, ali i naučne radnike. Nadam se da ćemo u tom uspjeti. To je jedan od naših ciljeva za narodni period. Kakvi su vam planovi u budućnosti? Što se tiče Milankovića, mi sada pokušavamo, da se kada završimo akciju oko spomena obeležja, da se pokrenemo ozbiljnu akciju oko osnivanja muzeja, znači da se nađe osnivač. Ne možemo mi da budemo to mora biti neki državni organ, mi ćemo dati inicijativu. Zatim mi pripremamo seriju o Milutinu Milankoviću, koja će biti igrana dokumentarna serija, gdje je bio prikazan celokupni njegov život. Nažalost, tu imamo problema, mi smo to skoro priveli kraju, međutim nemamo distributera. Pitanje je da li će i kako će prikazati. Zatim pokušavamo da što više u naše projekte uključimo mlade. Recimo, mladi su sada sami predložili da rade projekt ekološke kuće. Znači, grupa iz našeg kluba mladih istraživača, imamo studente građevine, imamo studente sa fizike, sa astronomije, da rade projekt ekološke kuće kao odraz njihovog doprinosa uopšte tom borbi protiv klimatskih promjena, protiv zagađenja i drugih stvari. Međutim, još uvijek ima mjesta i za naš rad prema njima, ali kažem, mi smo zadovoljni. Stvarno smo zadovoljni koliko on pokazuje interesovanje, samo im treba pružiti uslove.